le hi Manipur ground report ai lo ngai thlak nok ding ania clear tu hai amasa takin chibai kan buk chewani voisun tarik som thla som pani sang ni som ni pali thole ni ani le Manipur ground report hai ngai thla thei nok dinga ai hangom he mi pui hai in mi support na le in mi lo hlut sak na le ani ti ching takin ai hrita in mi thang puina hai le in thafan takin ai pu khomen voisuni chen hin mani trong nge ya ground report hai ai lang pek thei ani le in trong trai na akhom ai pu he lok san jing dingin ai hangin ngen chewani le HVV hai ta dinga bom ai do na a zone pena in cheng sang khat ahung tholom ve a achunga lungril takin lom thu ai thrila ama khom mating pe ya an pek na pathinin mal som sin la ti chu dit sakna ai hlan bok ani chun mi pui hai koma ai lang ngen nok nom cho ground report hai ai ngai thlak hin atam lemin channel hi in milo subscribe pe ngai no ti chu ai ri thaya lungun sit takin in milo en peka in milo clear pek ani chon in milo support ji hai in en tir na dingin subscribe kha milo met pekin ta milo like pekin ta comment hai in mihung pek bok dingin in lungun sit na ai hang ngen ani le Manipur ground report ngai thlak na ting hang lut nga le tele ole amasa in channel lo ngai tatu unau sakle tlang sim le mara hai po in rengin in zana le dik sakna chi bai ko bu masa che wani amasa in he voisun hi nisom December sam hi som hi le padi thotan ni ania Manipur ground report e hi the hai ang report e hung pek dingani ole voisun hin amasa takai hi dingchun mayang imfala meite hai na satakinanin kapa hi chantini hi dan chuna thile him khom an humanity hi khiet ani bokani mayang imfala in kap tu ha hi asan adang ni lovenan in kap na san khom hi poisa andola kingting han keni area ani kingting han keni area ani tia poisa du na le ya henga in kap ni hin chanchin e lo kheta e khi theida na chu heng an kap ha hi arambai tengol hai le evenele hai pambe group hai ni in e khi thei bokani me ti hai ru khin chu anin kap tiring ot hi an hung khila chu mi athi le khi bhai hi an thri su nom no ba ka in group ha man na ti khom bi an hung pung nom no ani ani hain me ti hai nan thri da na chu nam ni le nam ni in kap nekin he un la zo ku ki hai kha wathat len tan la ting di da na nang ni le nang ni in ka pa in thatu amin na ti da ma anin bi na hai an comment na hai hi dingin a bokane chun suba ka chun he me ti hai hi tu hin an ni kara an boina tam takhi thil dam ni loven poisa suma e an dang chang le hi ani ti hi khit dingin a boka e meite ha hin pol san tam takan le hin chung chuani le hin an ni hai hi poisa an dit na le hin an mi pui hai ko ma poisa an dola kha hai le ya in ka pan ni ti hi achi ngane chung chun hi voi su nia meite pol tam takhain infal kho pui su nga lam ro run puina ani ti hai kom kha an hung pu nga hi an rali a hin infal kho pui su nga pol group ran hai mizam gi khom chat an tia si ji chu mi pui tam takhai lam ro na tina ani mizam gi khom chat ati hi mizam gi khom chat an ready a hin amuko ko her poire leimarul amayowa chuba ka chun MSF 80 hai hi heng hai hin ma an thoya voisun ni hin lampui hona nasatak an leyani ti kha an hung khila Manipur inpum khatna koi theino ni ti hi an thupui pakhat ani ba ka
sang ka jaku somnga pari ta in thoka manipura danan hung sim hai ran hai ba ka apspa antia armed force special power act manipur district hunram khana anni pong hai hi anrang thei anga hi ti no nyok ro se ti dam kha an thu pi hai ni ti kai hung tu sa bong ni sin chun chanchine lo thi danin NSCC and IM General Secretary TH Muiwa chun Central le kan in big na hai le Central in thoka kan demand hai hi naw pang thin ngen angela Central in mi ngai te jinga ni chun silai kan hung dom chan nok dinga ni ti in athu pung hai hi dingin ha boka chun he voisuna chanchine hi danin zantar man tar puna ni zo kuki MLA so phai chun sit in protest an vanaya hitaka sit in protest ni hai laya hin MLA pasari chau an wathanga amirok chu pathum hai an thang no ani ti hai elo rita chanchine lo ri danin voisuna zantar wantara sit in protest a wathang ve lo hai chu pi nem cha kip gen pu hau kholet kip gen le pi kim neu hang sing heng hai pathum hi an thang no ani engleya heng hai pathum hi thang no man nia ti hi ni puitam tak lungrila a uma chun voisu na sit in protest wani hai hin he taka an thu puile anit tak chu separate administration union territorial with legislature hi chung changa in big na hi an ram thei anga in big ni rose ti kha appoint khatna ne point hi na Manipur state government in Manipura kuki mizo zomi hai thatchimit amitumna hi chung changa hin an ram thei anga suktok tumro se ti kha an no ka pathum na relief ke ma hai heng hai po ta ding hin central sarkar in an ram thei angin fan mi hung ka ngai tu pe ro se ti hai hi voisuna MLA pasari fe hai an thu pui chu ani naki tai jukhil ang khan MLA pasari fe hai la hin pu hang khan lin ama hom kha awathang ve a pu hang khan lin hi hit again Manipur boy tan tir la ya meti arambai tengol hainan etika thi ang dera an sei sak numa athian nga yan mak san khania a bodyguard CISF vai pa sub inspector khom kha hilaya an etek na hin athi nge ke ani chung jing chu ani lain pu vung zagin walte voisuna eni zonaw hai in pum khat na ding le zonaw hai ta dinga spirit administration ni na ding chung changa wheelchair le awan thok so khi in park a umin in za khoma mane pathinin malso min puisin la apang ngai anga hungdam thasuk nok ding khomin dit na ejukin ran hal bok ani sun hi chanchin e khit danin none district joint action committee hai chun Imphal Ziri Bam Road team chin loading in unblock tan nok ta ti khai kha e lo hit bokani chuba ka chun zeliang rong United Front e ti hai hin an ram hi akhana rorel na nei dingin sarkar le in big na an ni ani ti thu hai hit ani boka an ni hai mi tlom te ni hai sin la kom in big na hi government le voinga an nei na ani ti hai kha chanchi nei lo hit boka tin chun chuba ka chun sing ni som pakhat ka som pati sam ni som ni pali a hin kangpuk pi churachanpur lampui hai hi hong ani nok dinga na motor khom mi him pur tu passenger khom a fe dinga ni lein kangpuk pi an thoga churachanpur pan ding hain leima khom army gate dar ku a wan report ding le lamka churachanpur an thoga kangpuk pi ting hum khung pan hain zan ting dar bi chena army leima khom kem kha hung khung ding in riet pirna an hong tek bokani ole Khanghai po kha Manipur gang report chanchin voisu na ding ai juk pung the hai chon ni ta district munran thana
ei cheng haya thil dit lo thung a no a ziri bam ting khom ni sen la ei ni ei cheng na Manipur ramsunga hai voisun in kap na le bom pu khai bui na in khom a no ti kha voisun adinga ground report e hum pek thi hai ne Muntina channel ngai ta tu hai in rengin mangtha kalomi